بشنه شنگال لشنگال خو پیشاندانه که خلکی لناوند شنگال های نرازی بونه خواهم بری آلوزین که دوشه و چه بونه بری جه بون نشان دادن یوسف رابح نوچگان رو داو لشنگال ویزان یاریم بدم یوسف خلق داخازی وان چیه چه سلوگانه که آن دوی خو پیشاندانی ده های امتین جمعه بزنن خلق چه بیشه بله سم افدمی و باش به گمان جبر شر ایرو بود نبین سوپای عراقی گوش دوی ورد دفتر بردام دیگه نبین سوپای عراقی و زن اسایش از خانیه بشه وجهش گو شر شد با و در دوران جوار برید شر شد با جبر وی شر گلگ مالا جوان وان گنده بار کریا بتایبت گندن کومالگاه دگوره ناحیه سنونی گل خلق جوان در بار کریا برای خوجره کدی داینا کمپین کوچ بریل ل پارسگاه سر پارسگاه دوکه جبر وی که خلق و دره خربابونک شکریه گو جارا کدی شر لواندرا نیتا اکرن دا خلق مجبور نبا گو جین خوا بجیه بهلا وارن خوا بجیه بهلا برای خوا بدا سنره پارسگاه دوکه بر بکمپا وجه که بتر وی خلقی ور بگرین بزنن دا خوازین وان چینا جبر چه خرب وابون کرینا بله کش برا بده دیار کرن اف خربابونش بر شو کری دا خوازین و چینا براستیجی یعنی یکش داخوازی ما سرته یعنی رئیسی افشار چید به دروی بازار به یعنی اگر نیت کاوانا شر و بردوامی شر هیا بلا شر وانش دروی بازار به و یادیجی یعنی هم توازن به جورت سلمی یعنی رکت سلمی افعاریشه بین چهار سر کردن یعنی یکش جوان صراعات گل نبرا جيش وآلية دين عسكري ده هي افيك نا المصلحة خلق سبيلة وغرهاي ده جارك عادي خلق ما برو آواربون تيتكرن جارك عادي بحرمتي وبرزي الهمبري خلق ما تيتكرن جبر احترام خلق ما نايتكرن وقت الكومالغه وجندن مدى شر بيتا كرن براستيجي يعني هم تخوازن اف شر ديالوج بريد سلمي بيتا چار سر كرن و بيتا سكناندن باشه گلک سپاس مرابوی بله سه معنی لافتن وسانه مثلا ناخوازن شرل گندن مال کومالگین من خرابوی ده گوجه فرمان خلاص بوی شر بکن افجا اگر بتر هنا کسن دی ورگرن هکش برا بحث یکی بکی داخوازن و ایرو چینه و بریان هم محاوله کریون بسوپای عراقی ره زندین دوري درون في شري دوري نكر ومحاوله كرو بريان هو بلا يوسف بري هيفك ما قال لك حاولان جهاتها ميران مخابن نتيجه نبو ما قال لك حاولان انه نجهي بدرجه بس بيني شابش دوارا يرو الفدري ام شباب ام نبدا رفك جيرنا ام مسافك بهردو طرف ساكنين هدف ما شي هدف ما بس اف صراعات واف كشتن دوري خلكي ما بخلكي شنقالي به ام يرو جهانا بهوريكي ام نكان شر بساكنين بس تشتي ما تبي انه افشر ندنف عائله ما دبن ندنف جنو زارات به افدروجن خوف وترساكتي دل عالم ده دي سوا كسي هشت عالم بدها عائله شنو كردستاني اف ادرافت متصارع شنقال ده مع الاسف يجي احترامك ده حي ازداناكي لاني فاب صدا مقابر جماعي ازدال اردينا لازم بعدين بشافي قوات موجود همه ايرو الرمادي ديالا فدا 10 سنه نشطه ودي هجومي خسر جيش العراقي كيا العراقي همي مجاميع هيني مسلح تركيز نظام مش مؤثر شنغاليا امديم هكا شي طرف به هناك جي قرام مروفد منا وهناك جي مجتمعي منا وهر نفس الوقت جيش عراقي جيش ما ام نبي كجيرنا يرو شارع ازد المتدين هذا فما بس ام دفاع خلق خوبكم وهم مستمر ام مستمر بن سيرفي تشتي لان ام بين حلقات دينينا واف في مطلبي الحكومات العراقيه هيش دوله رئيس الوزراء ومش مجتمعي دولي انه بحاولين بطريقه كاس سلمي اف سرع بيسكن عندنا باش جلكس باست مرابوي بلس ما وقت تزاري له شر يعني شركي وسا جراندنا بين سوباي عراقي وهزن اسايش ازت خان يبش وجه شدا تشيبو بتايبت لباكوري تشاي شنغال اللي كمالغها دغوري وسن شركي وسا تشيبو هم بريندار هبون هم كشتي هبون يعني دكس راليه سوباي عراقي بريندار هبون هم كسك هاتبو كشت دان جماوي شريده خلش يعني هم جبر في الشري بدردورات دسات مالي جبر باركر بري خدابونا كامبين
سنوری پارێزگەها دهۆکێ بجێ خەڵک و داخوازێت دەکە گۆ شەر د ناف ماڵا دەر نێتەکردن گۆ دا خەڵک بتر ژبر دەرنەکەوی خەڵک بەگەرە سەر جووارن خوا یعنی داخوازن وان بگشتی ئەڤن گۆ شەر د ناف ناوچەیە د ناف ماڵا دە شەر د شنگالە دە نێتەکردن بگشتی داخوازن وان ئەف بوون بەلێ سێما گەلک سپاس دکەم یوسف ڕابح ڕۆچەگیان دا و لە ناوەندە شنگالێ لەگەڵ ما بوو